Mekençil bol. Mekençil partiyasının lideri Талас облусунун тургундары менен шайлоо алдындагы жолугушууларын жыйынтыктады. Камчыбек Ташиев алгач Манас Ордо күмбөзүн зыярат кылып, андан соң райондордогу жана айыл аймактарындагы жашоочулар менен жолугуп, партиянын программасы менен тааныштырып, жарандарды кызыктырган суроолорго жооп берди. Memleketimizde 120 deputat biz köp de esepteyiz. En köp maksimalna bizim memlekette 75 deputat olur. 75 olur, 50 olur, 35 olur, bu oşul talkı olduğunu seçeriz. En maksimalde 75 deputat biz kaldırışımız gerek de oynuyoruz. Atamdın arba koldosun, ana satanın arba koldosun, yakşı. Bugünkü partiyalık sistema, parlamenti kuru, en memlekette beylik sisteması kuru, partiyalık sistema, tuğra emas ekendigini biz düşündük. Jana bunu biz almashtırışımız gerek. Biz memleketimizde bir mandatlı sistemani kirgizishimiz gerek. Bir gana urama menen çıktık biz. Jırgatı beremiz, asmanda kayda alıp beremiz, je bolboso muna koçondu asfaltlar, terge meçit kurup beremiz degen jerimiz yok. Bir gana urama menen çıktık. Beylik elge, uğurlar türmögö. Kelgile 4. oktyabr günü barыбыз ушул Mekençil partiyası üçün doğuşustu bereli. Alardın peşinesine sınav oturuvergen menen korrupsionerler, uğurlar hiç kaçan toymaydı eken. Alardın çöntögü hiç kaçan toymaydı eken. Alardın közüne toprak toymayınca çöntögü toymaydı eken tuğanlar. Bunu bardığımız gördük. Alar duguvartete oturbaş gerek eken. Uğuru mu, keski mi, memleketke ziyan keltirdi mi? Sırası alardı kamap çok kılıç gerek. Bülten satmaylı. Hocanı satıp bayıgandı, körgende yokmuş. Uğurlar degenlerdi koldamayla koyuldu. Bundan aytkanda Kudayım bularga yolunu açık kılıp yoldaşın kıdırıp olsun. Ömürüne roşun bolsun. Bakçılığı bolgula, imamdığı bolgula. Yana yer için, Kürt için istek, yak salamaylanlar. O bir kireğine kavul bakıp, o maksatına geçtiler. Söz düydün sözünen, gep düydün geyinin, göz düydün gözünen saktap, buraya kelip durgan sırdı dünyadan alış olur. Daima jakşılık olur. Kağılayın, kamçı, şu sırdı dünyadan muanar alış olur kağılayın, jakşılık olur. Jakşıkar öldür atalar. Allah Taala'm koldosu, eli jurtubuz doğuşun berse, biz sözsüz birinci orunda alıp kelebиz turganlar. Rahmat. Mekençil bol.
parlamentке барып кала турган болсок, садыр чыгарууга мыйзамдуу жол түзүлөт. Мыйзамдуу жол түзүлөт. Ошого ар бириңиздер жардам бересиздер деген ойдомун. Садыр кылмыш кылып камалып отурган жок. Садыр бүгүнкү күндө бир оор кылмыш кылып, мамлекетке зыян келтирип, же уурулук кылып, же ичип жеп камалган жери жок. Ал бала чындыкты айтам деп чыркырап отурат. Байлардын алдында тизилебестен, бийликтердин алдында сынбастан, бийликтүүлөрдүн алдында сынбастан, же болбосо кошоматчылык кылбастан, акыйкатты айтып, акыйкаттан кайтпайм дегендиги үчүн мына бүгүн отурат. Биз мындай балдарыбызды түрмөгө кармабастан, мындай балдарыбызды элдин келечеги үчүн иштетишибиз керек. Элдин жыргалчылыгы үчүн ушундай балдар иштеш керек. Акыйкатты сүйгөн, мамлекетин сүйгөн, эли жерин сүйгөн балдарыбыз сөзсүз иштеш керек. Bunlar bir de gerdi. Oşaktı orlar. 80-90% oşakta yattı yerimiz. Oşakta yattırır. Ölçü de batır oldu oğlan. Атайын кабыл алган мыйзамдын негизинде сотторду көз карандысыз кылуунун бирден бир механизми жергиликтүү бийлик сотторду, райондук, шаардык сотторду эл өзү шайлаш керек туугандар. Эл өзү шайлаш керек. Мына ошондо көз карандысыз болот. Ушу Талас районунун соттору, Талас районунда 2 же 3 сот болуш керек азыркы күндө, же 4 сотпу. Ошол 4 сотту Бишкектен дайындап койбош керек. Бар Таласка барып соттук кылып келди. Жок. Эл өзү дайындаш керек. Ел өзі таңдап алыш керек. Ошонда ошол жерде отурган сот чечим чыгарардын алдында коркот. Ел мени шайлады деп кой, мен туура эмес чыгарып койсом, эртең элдин алдына жумаа берип калам деп коркот. Мен дагы өзүм Алла Тааланы күбө кылып айтамын. Биз алдыңарда тазабыз. Таза бойдон калышыбыз керек. Таза бойдон бул дүйнөдөн өтүшүбүз керек. Ушул менин максатым. Rahmat barınızda. Rahmat. Талас эли Мекенчил партиясын колдойт. Өлкөнүн келечегин, өнүгүү багытын аныктоону Мекенчил партиясына гана тапшырууга болот деп ишенишет. Камчыбек Ташиевдин эл менен жолугушуулары уланууда. Өткүрбек Рахманов, Алтынбек Бекторов, Калыс Омаралиев, регион. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.